15th no Kuana and only acquire around 9:30 and will be friend and say that for friends who feel kind by into one shiano, the Bobby shiano. Into or friend calling me, and I'm sure the people hear Madame for our free mobile. Into me by around bed 3:30. Me buy na kwan so ma da coffee e kura ba ntiani na me suo be fa phone na me free ko woje so pa na so enipa na ba nto na hwade ba na ja phone ka tire je ka tire na ja me free ni phone no e kwa emmom na se obi pick na aka tinti mi ko mi se network no na enye na me free makola ba ko ka free ni junior se junior da ma free no se da ma free ti ho pe nipa me nam na ifra so le ba na ka so sister e boy wi anu many be say 5 o'clock no me huku so last station so no be twa de aba na me see you ti e be fi ma frefra me frɛ obi a oso hu no na me frɛ na kwala one ne kwa adwuma ɛyɛ adwuma da ɛne bra ne sɛ onko wota no nko busa adwone ɔna ofrɛ mi ku ano pa ne be 9:30 ne sɛ ofra kra bo ne ni sia di ti me frɛ boy na boy ni so na nkwan so a wo ko be frɛ na me ne bra na kasa me frɛ ne be 3 times oduo no se ne saka bra no na me ne bra na kasa na bra so na kasa nyɛ mo sɛ oba around be 8:30 ba we hu me ku na me see you ti ade chenye na ja mo call report na no masem mo ke police station oda ha no ya wada no na mo ye say me nkofi me boss sa na maba na betwa me no masem that time that we free feel 3:30 no na say meet my complain am so ti boss sa na me kotwa me no masem na mo say Friday no mo be ko court na kota mo order na mo tim dia ko akra ma na so ti ja me call Friday na me be feel and we be 3 o'clock na boy bi a me nimo me ene na tena fie pen ote asem no krom no se obai fie be ka kira me say star me hu wukum ene Johnny e wo taizi ash color bi na ku te front na ogina o mokra se opiska o meku ena Johnny ni yi ni tifrika no so me ne obo so ye ran saba nti me musa Johnny ni yi na me ku wo Johnny nsem nze sa na so me bi so betia de na se no se han nti me mayen ko police station hon ena me se na won twen ade chia na ye ko se da bi nti odi bi na eto na mo do police station ye ko ho no o ma o ka kire no ma ntwo na no masem na ye de be afie ti me de be afie me da ye sa akọ ma ntwo na no masem nti e bnadan na police ni ba ko busa am sa boy odi machi den na me kire ne say boy ne say ohu oni mi ko sa gan na me ka do no na commander ba ko bi wo ka sa na tede me ni o mo ko boy ni fie na ko hwe boy ni se be hu na ti boy ne so mo te mo chire ho na ma me fie o ti e ko ye me de tena ka rim na sia de ni se fom no ko o mo ko ho no o mo bo pon no na boy odi Johnny na chi pie bai na mo busa na so mo hwe dwane no kwa busa am sa Johnny bai na so mo hwe dwane na o se ne bra na tu kwan o konkan na o se on fa ne no mama no fa no o se ne bra ne se ni phone ayira eye Sunday na mo se na no mo de frɛ wo so e boy ne se no so ni phone ayira na ka ye di free ho no ma ye de ba fi ti ye de ba fi no na ade chi Monday no na boy ne ye so beto ne sa frɛ dwane nti o ka kire me so be ko na nsuo nti Friday anopa na se ni frɛ me se wa ko dwane ne gi obi o town o ka kire ne se ohia dwane no e ma boke no saka kire se ni kumba Friday to ba be ma na ba o siu ti ho no ma Friday anajo be 10 to 11 me hu se dwane no kra oba ifia no ba ye so na sister for me ni bro ni ku o mo te menchi o mo ye so mo kwa na dwane ni pie ba e no so mo tena asese ye hwe de bla ne da beka o ba pe na o chia me o chia me busa me se me ho de se na me se ye menti bibia na me se de bi enkwa ne ho ye na me se anta so ba busa me se o hia sia de ni no ma no e wo me ho na me sia de ni bia no ma na o sia de ni no ma na me se ni sia de ni bia no ma na me ko ye compare me ni me ku ba ko ne ko ye ti se wo so ni mo no se o be busa so o sia de ni no ma na o de ama no so enti se o ko no o de car bai na o park car na o ye soro enti edi na chi agina ho ne ho se wa fu car na tu na me say everybody na say break we ba na obi dia ko betima ye libi ti ho ape na me fa for me free say de ni mu say na ma me e na o say obi wo me nche na me say na o say me ntwe na de chi na wako obo ani beba me suyo ti around ade chi Saturday no me wo ho no ma wi am 2 o'clock na me wo fa drain of friend say me mla police station na boy no aba ho me koye na me force ho no me koye na boy na tro ni statement e na say me say me nyina se ho no ntwe no na me kwatena se ti esi ho no ma na boy na tro ni statement na awie ti say ade ni ba no be ka kire me say metima ko hwe nipa na
we witness say who so ni ko na no aba na me si han na me ne bra ba ko e ko hwe boy ne de ne bai e de ne bai ko mo ni si tai mu kakra o me busa busa ne sem bebre say asem a wo be kan e no kwe no say no kwe de o mo fa ne ko police station o be tina kire boy no a hu no o mo de ko ye no na mo de force no ko twere no ma sem na awie na mo de sane ba dan ho no e no be yi sales fo ne bi gu a de mo ho no na mo de jone ni gina mu boy ni de sa kire jone na so o mo sa de ko bi se sam ho de tade fo hye sem de hye o sa point jone na nti isi ade ni be ya say boy ni musa o panana sem say wo na hu mi pe na boy na bo hiku edi say ya kwati wo na hu mi na ma fo say hwe say boy ni wo nsem ti wa bo ni di na mo sa na te de mo sa boy ni gane na nyu ma sem say ni phone na o de free mi ku no o si awira na o si awira de a na express o mo de ni tu na o mo de ni tu mo so no o mo say aduada no e holiday e balance e holiday nti o be ma ya man bill na 24 hours bi ho no ma ya say man bill o ma ne bi afi asem no ennem ho a me hu ba bi ekọ me hu ne sibre o da sales no so say ni ka kire me say obusa boy na adwuma say oba adwuma nkwara no si han ba kam odi firi wo de oni ba mo be no no akọcho 8:30 e wo ho no 4:30 ti asem no de me hu ne kon e hu ne si asem na sa akodu ti si no o mo se kire o mo nya paper e say kire say voice cast kire say won na frame ku answer na o ma di asem ti asem na konkon sa omunka ho bi ade akoni aba ni ekọ police station o kwotena ho no ne aba yekọ so ne aba omunka hwe yakosa omunka hwe yebuso o masema ase ade ni yebusa asem kwa na ase de ni dibu afumi chese me hu na mo beso mo kire me so isi me ni bi ma yo ba tan e bi esu nkola egu so na mo be di mpo ya de ma me nti mi niska bi a me de ko ba bi na se me te wo no e na mo ko ba sa ande asem ni se be de e je awurade ni mpanifo a serve mo ka be ye wa ban ma o betimi aboa me nya sa ade a asem ni jeja mo sa na mi hu mi kun dise mi kun mi hu bebe si poti owo ni bebe si poti tell me Nyankopon ni bebe be ma na le owo onye nipa o ha dwen mi kun nye nipa je se o ye je se me hu se na men kampo mfa me hu na ye mu ye na je se na owo tima obro no ye to so obi ni obetade ada se mi kun ni na konda maka se obi a obi onye obi ni case mi kun ni obi a oni kaka pre se mi kwa ko bo besia me ne betina onye bi da na yenso ya tie ho ase no ye nya de bia ye se meka se boni bia si entem a no tini ku be pia monte a kwa o mefi ni hu bi sada mempo na yivi ni phone kwa edmo ojo bi na ma o kemro da frɛ me ntimi nkyerɛ se nipa boni fo bi na ahya da se obefa mi kun ne de nakɔ ye ni kun de o timi pie me de ko a bibia ha na obepie sa ti be srew Ghana ban ni panifo a yeso mbetimi aboa me a me nsa betimi aka me kun phone e feel say o yira ni phone e ti so sa 3 weeks na ni phone no ni na police want me anya ho hwe bet mo ne ti me sre Ghana ban na o mo mutimi ka be ye ye mpi order ha no o so asemi mu me no hu mo bo me ne me ma na ye say de ye mo bo we hu mo ba me no bo afo bia ni pa no so odi adanse ma me kwa mo tata na ye say be odampo no me kwa hu ode ma me obi na adom age no obi di esem na me boa no e say je say bibia esem me boa no ti police no so nya ho hwe asem si ya mo for tata no obaye ni ko police say de ni nim e me ni ko ne ba ho na ne ba ko pa cho say ne ba na nya no ne ba na anye no so osuro mo de di hwe ni to osuro e mo wakoda ba bia me say be oda kwa nya me ho kokoro e na e bo ne ho ban ti me se Ghana ban ne mpanifo oda ha ne nkran Ghana ba obi a twese wo twa na ni be hwe me ni me busua no omo twa ni me hwe me no ko no emu aye dia ma ne srew